Why? Bercerah lah. Celah-celah đấy. Ke Indonesia like friend no like Gambuang lah. Swadika lah. Apa lah padok ini? Itulah dan lapan yang lo gini gama yo. Apa nak kalau tak? Angka mengecek bakal lidang keluar taruh sini kayak. Panjang lo dan caliang lo. Itu adalah ciri khas Sambo tu rumah Abang Gambuang. Yo bayo lang yo, lah sama lang jo biawak 4 edan mah. Biawak marang bang mah. Takkan na dem bang. Abang lama di luar negeri nak. Kalau di luar negeri ayo mau ditulah kira-kira. Ya lumayan lah. Di mana luar negeri bang? Ada lah. Mesti ada. Salon pun pak. Sodikap. Wey. Gambuan ay. Ya. Boto. Lai. Jin boto đấy. Tum lahap kap na. Cái. Lai. Kok đấy cái đấy. Indonesia hả? Indonesia đấy. Oke. Gambuang brother. Saya dekap kak na Hamsia. Nek. Lokak bang. Itulah kira-kira. Indonesia vacation. Nek. Cuma ada panjang ya. Kawan yang dari Thailand tiba kemari ya. Tapi pakai tour guide dah. Panjang dan Aku lo bang Panyang lo kayak ambo do kenalan tour and travel lo di PT Sarok Kacang. Tenangnya lah bang, tahu susahnya lah bang. Dia kawan ambo ngurus lo. jadi lo yo. Ngurus sate yo.